好吃。那你要怎么答谢我？你要怎么谢谢我呢？感谢小姑姑，我爱你。不是，你要帮小姑姑的忙，帮小姑姑。要杀鸡了哦，乡下自己养的。豆咖，啊，你卡，啊，你卡啥呢？我豆啊，三芹菜味道很重。 Keren sekali. 看秋景，啊，主是迄种泡菜哦。啊，你也要坐红的车，坐红的车啦。无啦，迄个收草来遮坐吧。伊袂要甲恁斗阵。对啊，啊伊若久我坐落去，久我在啊，家猪啊。啊，收草个协同呀。伊出来。我哪做协同呀？那伊嘛搞熟啦。哎，不会像说昨天下来，好像安尼要冲。啊，我就甲讲啊，我有甲讲啊，我讲对啊，啊伊就载某啊，啊无要哪？啊，无讲什么呢？喂。来来了，前面比较。哎呦，你外套不脱掉。 平常爱来啊是啊，我就甲出招啊，我讲我下次来我再。我昨晚在想，阿妈，我想要叫阿金我靠你。啊，休困你也无啊，早困。啊，我们来了。你们来哦？有可能晚上一个手，一个脚。收棒子。来来，到你这边来做嘛。谁多的？你买quả to à? 也是一样好比。哦。哎呀。这边比较冷，外面晒太阳，讯号比较好。对。啊，谢谢姐，谢谢。你足厉害，迄是我正经教。 Gudung bawang luar biasa. Seseger ini. Keren banget ya nandur seseger ini. Ini ala bang. Oh, ini adalah kausanda ya. Ini gabang ketumbar luar biasa. Rokot. Aku nanti mau minta monggo. Nah kalau misalkan diizinkan ya yuk pengen hidup di kota apa di kampung kayak gini lebih damai. Seperti ini. Kedamaian. Keren banget nih. Di sana kelengkeng. Oh, mau masak. Nah, ono dogi. Di sini ono dogi, di sana ono dogi. Tapi tetap aman. Ya, sayurannya harus dipetik, teman-teman. Meridili sayuran. 系啊，啊那是讲管你买较好的啦，莫买会花的。是讲即摆无啊，即摆阮第二个甲整一骨类，有骨。伊两家拢破，伊两家拢破。你啊，即使不擦，它留下来也是会滑。对对。阮到边。如意那在内底在擦，是啦，在擦这好啦，洗澡的洗澡液，沐浴乳啦。阮到吼，我买一只只罐。我买一只只罐。阮惊了，你捌咧工作啊？你捌咧咧菜市场遐买物件吗？哈？伊拢咧菜市场卖水果啊，啊，即摆无卖啊。几啊年无卖啊，他现在记性不好。对啊，现在甲讲等下就袂记。会紧，安尼上好。安尼好啦，但是用袂掉。对啊，菜市场迄个阿嬷，嘿，对。哦，你想捌？这人迄个，捌想一摆，即摆袂哩呢安尼。啊来，背后来，
都用起来啦，别我来，别乱哦，秋盖盖的。小个改我来也好。你顾唔捌去啊？伊顾唔捌去上海别大买眼眼光，对吧？拢伫遐买眼眼光。啊有。哦，加高嘞，身体不好就没有卖。加高嘞，我买，我该吃，我吃不该吃。啊，你别抬个抬头。别抬啊！哎呀，下去撒，好厉害！我的天命啦！哇，好漂亮，漂亮！照一下要杀鸡了，要杀鸡。对，好厉害哦，好厉害！你要抬哦？你抬我抬啦，你抬。我袂晓啦。卖安尼。你杀手啊！我真给不来。我无啦。干切跟ini的干切不一样啊，台湾更好玩。更好。对呀，这边空气很好。来，快点开呀！对，应该我们隔壁慢来，他来次数比较多。应该我们住在山上是比较好，是不是？对啊，山上空气好，比较好，空气好。长寿，你看。对。你看阿妈90几。对呀。阿妈刚才97岁。那个90几啊。哦，好厉害哦！去拔草还很漂亮的对，脸也还很漂亮，可以讲。走路也还很好。对啊。吃饭什么都还可以自己走。迄杨江的亲阿嬷呀，好厉害哦！我唔知咧，我就是讲迄个那个谁，目镜行的大家这么白的，这样就是皮肤很白，好厉害，我好会彩的，好厉害，我天生皮肤白。哦。蔡俊良影，蔡俊良嘛影。啊，因是兄弟。迄个，卡嘛洗一下，我等你洗袂起来，卡盘，等下。这个很像芹菜，我看起来。啊，就是山上的芹菜跟平地芹菜不一样。当然太好啊，讲要煮有机会贵。这个是酸桃太太，是不是？酸，好厉害哦！酸啊！这种久一点就是变那个干的蒜头。哦。擦拉肉，无菜啦。靠，要擦了会酸啊！我无都无酸啦，我是讲甲擦一下看卖，哦，安那才。啊，迄阵已经生理拢3层这样不要切，要切，要切一段一段的，没有整颗的啦。是做肥料了。哦，路边。哇，这若有饲鸡，啊，我摕去山顶互鸡食。对，养鸡。这放鸡，这鸡会吃哦。这个没有农药的，给鸡吃的。哪里鸡在哪里？你要放哪？来这里走。好，当然可以啊，你去看鸡呀，再去找。哈。我们从小看到大的。Aku mau ramban ini ya. C, 我拔高山的 C。可以啊，都可以拔。对。seperti ini. Aku ramban ya. Godong basil ini teman-teman. Kemangi dah bilangnya. Kemangi sama daun basil itu mirip-mirip. Kalau Taiwan lebih suka daun basil, kebanyakan loh ya. Di sini enak ya, urip ning desa, ini seneng. Ini kalau nggak habis aku yang mau makan.没有，我怕。没有照。怕。哎，你拿这个9层塔大颗大一点的叶子啊。哦，我拿左右的。就以为啊。Trong tanah ya singku. Nah, hidup seperti ini ya di kampung. Aku suka hidup di kampung seperti ini.
哦，你还直播？对Pak Akal Santa aku ngerasa orang sini tuh baik-baik banget. Aku merasa ya, tersenyum manis semuanya. Nyonya aku tuh nggak mau beli makanan dari luar. Jadi nyonya aku tuh sukain bawa bahan makanan dimasak di sini. Tanganku ireng mereteli kok ini. Nah ini godong bawang ini seseger ini. Tak lalap mantap ini. Di sini ono godong ketumbar, krokot, godong bawang. Oh ini membahagiakan. Ini godong pandan semua, kok bawang semua ini sampai sana. Ini nek Taiwan tuh rasanya masya Allah gitu. Dan yang Indonesia kon ramban males aku. Ini bahagia. Ini agak tua yang sebelah sini. Tapi ini lebih wangi ya karena ini merah punya. Daun basil merah. Wah, harum banget pokoknya. Ini gue lalapan dadar telurnya mantep bisa. Godong ketumbar. Sama ini aku mau goreng ikan. Oh.哦，这边的啦，哎呦，我讲麻油鸡，用这个油啊？加水，嘿嘿，不要太多。哦。可以啊。是哦。那一点点如果粘什么呀？哦，你怕会粘锅？对。这卫生纸不能擦呀，卫生纸把它放了，可以放。锅子要稍微盖着，不然会喷。Nah ini dapur di gunung ya, bawahnya tanam, belakangnya tanaman. Ini aku nyari apa kan di kulkas. Nah aku goreng ikan.你盘，你这盘有，你爱不？我的这家弄几个我不会动，这么厉害，师傅在这里要教我，教我动。今天穿那么漂亮，怎么动？用衣服啊，厨房的衣服。今天哦，今天。把它放进去。这个哪一个是可以用的吗？不要跟你讲话呀，画个不要。这么厉害的，好厉害！不能拍哦，拍了要给版权的。Masya Allah, Masya Allah. Hôm nay thiên thiên cô tóc chỉ à? 哎呦，很厉害呢， 哦，好厉害啦！没有什么难不倒他的。说很快，动作很快，大小也一样，喷到这里来。以后自己带菜刀。没关系，等一下我来用，没关系，我妈做好就好。因为这无盆是要安怎用？因为这个鸡肉不好做，地捞鸡，对不对？哦，这个鸡很漂亮，太太，它不会很。要不然嘴巴讲，在车上那个乱要不然我是不太想要在这里。我懂，你这写的。身边动一动，我妈真的很厉害，很厉害，真的。
可是很累，你看他手。对外讲哦，这吼鸡肉人脾气我也很孝顺。你做鸡肉安怎讲？伊个人安怎讲？老板娘，你剁鸡肉都没有在处理哦，我看你没一个是。案例很栽，累啊，唔知啊。我无清理，我不是。Rame banget ya masakan di sini. Yang punya rumah tangannya patah. Sentuh也会剁，收了也会剁，好厉害哦！美女在剁。哦，美女，漂亮的小姐，谢谢你，我爱你，sarangnya。哦，你们念啊这济啦，你讲你爱我怎样？这个这样都可以吃，不用炒，对对，收了，收了。可以吃了，你要吃可以拿去吃。哦，那个辣椒酱很好吃。你辣椒酱拿，我吓一跳哎，我感觉到台湾的哪有可能好吃哎，后来好吃。拿了。很好，抱歉我吃我没有带过来。那你要怎么答谢我？我绿色的辣椒，那个有绿色、有红色跟银色啊。我那个辣椒很好吃吗？很好吃。那你要怎么答谢我？你要怎么谢谢我呢？感谢小姑姑，我爱你。不是，你要帮小姑姑的忙，帮小姑姑。哦，阿妈你好，阿妈要来看。新年快乐，阿妈，谢谢。哎，这款鸡要人剁细点无法度。阿妈dan di sana 97 tahun, hal lihai. 哦，按东来的到转回。太太，真的吗？真的，哎。刚刚好，第一个。Nah, seperti ini ikan ayam ini bikin sendiri bolu kukus gorenganku ya. 浪费掉了。伊新的味道，你要甲放来这哦。哎，你这菜吼，莫去边仔通洗东洗西啦。再洗一洗哈。洗干净，丢汤里面。这个鸡肉我带过来。好。他这个被看你辛苦。你这个咸菜会不会？买东西都要看清楚。哦，要杀鸡呀。好咸啊！要泡，要泡。放在这里。泡一下。油温不会太热哈。我跟咸菜为什么要高汤？这个只要没沙子就好了。哦，对。这个全部要做麻油鸡。啊，等一下给我。还有这个啥？这个你等一下炒菜。洗一下，要洗一下，等一下。我妈用那个清洁液。这个是那个日本的那个狐狸皂。它是不是哦？它不是。我觉得很好用。这个好诶，来，我炒这。来，我绑。哎，我丢掉。我来绑，我来绑。我来，我先烤的。这边吗？啊，水个老了。要不要抹布？这又拿了。我有发的话是一个，对，直接进到手呀。我用这个，哎呀。不能太大哦，那个咚咚咚那个。要炒香一下，不要太大火。要这个切呢？我知你要切，你安尼切断不行，这个人爱切粗的哈。差不多30。哇，这是有酸的。爱切这东西也一样啊。现在我丢在汤里面。这么说啦，不习惯你这么说啦啊。还有炒这个。你有加食素的吗？有。啊嘿嘿嘿嘿。啊，你无下煮啊？我这锅菜是你。这些
大概都是瘦的。是在家里接生的。还对啦，油啦，当然有吧。这样爱食迄就蛮同啊香的啊。我呀，我妈哦，我妈就最高黑的。这样你们最多会掉了吧？这应该要修正的嘛。一点点，看一下太太，这样一小块，菜都很辣，辣，山上的辣椒一定辣，辣，辣吗？哦，好辣，魔鬼辣椒，魔鬼辣椒，光看长期就要见人了哈。哦，那你要你自己去摘哦。我炒就好食啦。我番茄，干对。哦，你也看哪些？中华爱人的。是冰糖，糖，冰糖跟我放在其中间，这个红边还有酸辣在哪里？不是很多吗？在这里啊。然后你来了，有酸辣。对啊，就这样子。到一点了，来啊！公公也是的。有啊，老公嘛，出去嘛，先把锅放开。来，还有你要回去的时候，你把那个纸拿掉，拔这个啦，纸啊，辣椒拔一拔回家。你去拔多少啊？啊，纸不要就拿掉啊。其实我也讲了，还有我有菠萝蜜茶了，辣椒我冷冻有。辣椒当然有人买的，它比较大呀。这嘛别的哦。哎呀，我嘛没要掉。我会点出来呀，这我嘛没要。这我不爱，我不爱用。我也不会，可是接下来我要倒的，不要笑，不要笑，对的，等一下哦。哎，锅子找我火了，小心。我来，等一下我来。别急了，那种菠萝蜜。我用小火的。哦，一个大火，哎，我今日甲用大火喂。一个大火呢，一个小火啦。哎，你这给的，还有一家给的，讲这里。6000多，一共我火做13000。13000的一桌啊，6000的一桌，哎， 6000多，讲过几？我们买2桌。加清楚的啦，加清楚的啦。我爱讲啦，我以为12月12较好食。伊爱食这个，我知影，所以我一定会买。我是歹势长。当然嘛是12月较好食。来，太小，太小。来生还有真的可以这个这样，我也不喜欢这种味道。还有分类，我滚了，有没有咸？来直接倒，你过来一点，水也要吗？水要都可以啦，随便啦。掉出来的我吃，好 OK。炒那个太太，这个太太，对，我炒这个。蒜头一半用那个高丽菜。好。那这个等一下，这个有先来。然后我要挂去一样的，因为在台南嘛，没有这两个地方，我爱快差点东西，对，那个对，太多话，这个那边，这个这样什么像什么，不相信老师都很会煮，湖太大，湖太小，什么。挑战来出锅的了。对。好，这个要多少？是这人。
有。还有一把。对，OK 好了。还有一个，不是要从这里装的。还有一个，对，我拿。因为我不知道饭匙在哪里。30块的，不要炒了。关掉吧。有。这个也是不够。没关系，高丽菜我们分2个盘嘛，好不好？阿姨，我们分2个盘，好不好？对。有收了啊，太太，这么快啊？还没呀，不会，你等人家看啊。还没熟啊？很少。我那个鸡油有。肉不要了，不要再下了。都怕没干啦。对呀，好，谢谢。对对，太太，要不要加米酒？比较安全。多少？这个也是米酒哎，这个一点点是米酒了，太太，问看看。对，米酒。丢下去。没有，要炒菜。哦，要炒菜。妈太太。哦，全部。全部我再加水。好。全部。我再加水。加水。对，再加水。这个水。够不够？够这够。别洗个叉，我被加水，你妈妈都加水啊。阿姨你好厉害哦。啊？全部这些不加。好好，因为很老，我们。调开火来煮一下好不好？要停开水。啊。皮菇刚才我丢了那个大便，还没熟呢。熟了。熟了。好，没有关系。你们先吃，太太不饿了。太太可以吃饭。那你快点出来。好。哦。好。好。Saya kebut-kebutan, tapi rumah ini tuh termasuk bersih teman-teman. Karena di sini ada yang anaknya yang laki-laki itu menikah dengan perempuan Vietnam, katanya Vietnam. Biasanya kalau orang Vietnam itu kerjanya di salon teman-teman. Kayak pedicure, medicure kayak gitu biasanya loh ya. Tapi rumah ini termasuk lebih bersih dari rumah adik nyonyaku yang nomor 3 itu kotor banget. Ini termasuk bersih. Masuk akal. Hari ini cuacanya bagus banget teman-teman. Kenapa kok Yayu kumut-kumut ya laku tuh ya teman-teman. Aku tuh lupa bawa bedak teman-teman. Jadi aku kesini ya ndak bawa bedak, ndak bawa apa-apa. Jadi wajahku ini tanpa bedakan. Jadi hitam kumut-kumut. Sebenarnya itu aku tuh nggak putih teman-teman. Gara-gara pakai krim siang dari MS Glow itu kelihatan agak bersih gitu lah. Sebenarnya nggak putih. Mereka makannya di depan ya. Semua dibawa ke depan. Dapurnya kosong nggak ada orang. Makannya outdoor. 我来，我只是要一点汤。我们没有猪血的，要猪血的。把这大队方面是吧？骨头啊那样。